Mega Grace on Vuma FM at 5 minutes before Mzogologo Gabriel Sithole and Pindi Kegan ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni bamba ke ekseni ngaphambi kokuba uphume uyoqala usuku lakho namhlanje emsebenzini esikoleni bamba sengiyavala ekseni incwadi ivesi lika Jobe u42 bese sifunda uverse 2 wakhona kuphela ngiyazi ukuthi ungenza konke alinakuvinjwa icebo lakho ngiyazi ukuthi wena uNkulunkulu ungenza konke futhi alinakuvinjwa icebo lakho amazwi akhulunywa uJobe ewakhulume wabhekise kuNkulunkulu sekwenzeke zonke izinto kuJobe selahlekelwe yikho konke anakho walahlekelwe imfuyo yakhe nabantwana bakhe nakho konke okunye benakho kodwa simuzwa esevala incwadi kaJobe 42 uthi ngiyazi ukuthi wena uNkulunkulu ungenza konke futhi alinakuvinjwa icebo lakho lokho kuziveza ukuthi wonke umuntu onecebo likaNkulunkulu kukhona izinto eziyokwenzeka eziyofuna uqeda icebo likaNkulunkulu ngaye kodwa uthi kuJobe noma zingafika lezo zinto kodwa ngeke zilivimbe icebo likaNkulunkulu namhlanje kusini ngifisa ukukhuluma nabantu abayibona bebhekene nezimpo bonke abantu abanecebo likaNkulunkulu bayahlaselwa manje into kumele uyiunderstand akuhlaselwa wabona kodwa kusuke kuhlaselwa icebo likaNkulunkulu lokubona uma uyizibona uhlaselwa you must understand ukuthi kukhona icebo uNkulunkulu akafuna ukulifeza ngawe ngoba isithi asihlaseli into engenalutho kodwa isithi asihlasela abantu becebo mawubona izinto zakho siphambana nami ubona izinto zingenzeki empilweni yakho kalula ubokwazi ukuthi umuntu wecebo abantu becebo abakwenzeki izinto nje kulula kubo kodwa njalo bayithola behlaseleka bayithola belwiswa hayi ngoba kulwiswa bona kodwa kulwiswa icebo likaNkulunkulu mawufuna ukunderstand ukuthi lingakanani icebo uNkulunkulu akalifakile empilweni yakho ubobheka izinto ezikuhlaselayo nabantu abakuvukelayo umuntu wecebo ukuthi kukuhle konke nje vele kuvuka izimpi esikhaleni kanti umuntu wecebo isitha sibona icebo likaNkulunkulu lisempilweni yakhe sibona amandla uNkulunkulu akafakile kuye bese kuyahlaselwa bese kuma nezimpi ezimlwisayo ngoba umuntu wecebo into eyenza uJobe ukuthi ahlaselwe kangaka akuliwe nawe kangaka hayi ngoba nje ngoba waye uJobe kodwa ingenxa ukuthi waye umuntu wecebo abantu bayecebo babhekana nezimpi eziningi kumele ke ube nesambulo sokuthi njengoba uhlaseleka nje ingenxa ukuthi wena umuntu wecebo ungavela udedele ngoba ubona izimpi zikuhlasela you must have a revelation ukuthi umuntu wecebo wena abantu ke beceba ba give up kalula abaliphosi ithawula kalula bathi noma behlasela bevuke futhi beqhubeke besho njengoJobe bethi ngiyazi ukuthi umhlengi wami ukhona esengivivenyile ngiyakuphuma njengegolide bathi noma behlaselwa beze bekhuluma bethi ngiyazi wena uNkulunkulu ungenza konke noma kubonakala ngathi imphuleko yabayiphendulwa ubeze bevuka ekseni ngembezi zehla bethi kodwa Jehova ngiyazi ukuthi wena ungenza konke noma berejectiwe kuma interviews bevuke bephinde futhi bephindele bethi ngiyazi ukuthi wena Jehova ungenza konke bese bethi icebo lakho uNkulunkulu alinakuvinjwa ngoba uNkulunkulu wenza konke namhlanje kusene ngicela ukukhuluma nabantu becebo ababona izinto ezingenzeke empilweni yakho empilweni yabo vuka futhi namhlanje kusene nomuzi ukuthi umzimba usavumi nomuzi ukuthi akusathandazeki phinde uvuke futhi uthi ngiyazi uNkulunkulu wena ungenza konke noma izinto engahlangana empilweni yami kodwa uNkulunkulu ngiyazi ukuthi wena ungenza konke nalesifo esingiphethe ngiyazi wena uNkulunkulu ungenza konke nalomsebenzi sengufuna iminyaka engawutholi nequalification engizama ingahlangani ngiyazi ukuthi wena uNkulunkulu ungenza konke nabantwana bama bahluphayo abangangilaleli ngiyazi wena uNkulunkulu ungenza konke uNkulunkulu wecebo futhi nelakhe icebo uNkulunkulu lingevinjwe noma ngavuka abantu bezama ukungilwisa ngiyazi wena uNkulunkulu ungenza konke into eyenza uJobe ngamthuka uNkulunkulu noma unkosikazi wakhe ethi Jobe thuka uNkulunkulu wakho wabanjwa uJobe ukuthi uyazi uNkulunkulu ukuthi engenza konke usho ukuthi namathumba embambile uyazi uJobe ukuthi usengawalapha uNkulunkulu ngiyazi uNkulunkulu ungenza konke futhi icebo lakho uNkulunkulu lingevinjwe noma icebo lakho lingangikhalisa namhlanje kodwa ngiyazi lona ngeke livinjwe noma icebo namhlanje lingangenza ngivukelane nomndeni noma icebo namhlanje lingangenza abangani bengangifuni kodwa lona lingevinjwe ngoba wena uNkulunkulu ungenza konke ngicela uvuke namhlanje kusenomuzi ukuthi inyembezi ziyayiqathakela emehlweni uvuke usho lamazwi uthi uNkulunkulu ngiyazi wena ungenza konke
futhi necebo lakho simangade lingevinjwe. Vuka uyithintithe namhlanje ekseni ugqoke sengathi akaze kwenzeke lutho usho lamanzi wabhala ku status sakho uthi uNkulunkulu ngiyazi wena ungenza konke necebo lakho lingevinjwe. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored and you are set apart. Good morning Mega Grace Nation.